Sanibonani la kuwanithupha kama mbingelelo wesifundo. Useyiphike wazi wama ngonyawo amahebezi ukuthi ushayiwe izolo uNjoko. Lapho khona ephika khona ukuthi ushawe nguMdumazi belapha kumbuso wamaciko live. Bebebuka-ke abantu-ke mbukeli wethu. Ubeke kanjena-ke uNjoko. Wathi yena usizwe yizo lezi y'kora bezimgadile. Khona ubesizwa usibhakela ukuthi sizongena emakhaleni. Kodwa-ke wasizwa yibo-ke onogada laba bebebagadile khona laphana be-live kumbuso wamaciko. Ubeke kanjena-ke wathi yena uyayihlonipha, yikho nje umoya wakhe ovela ubeka phansi. Nabayibonile-ke i-interview lapho khona be-interview-wa khona benomdumazi. Bengavezi-ke okukhulu yena ngaye, kodwa nje ukuzehlisa engaze ehle isithunzi kubabukeli kanye nabalandeli bakhe. Ngokubuka kwakho mbukeli wethu, ngabe uthini ngalolu daba lukaNjoko lokuthi yena akashayiwanga lapha uMdumazi? Sicela nje ushiye uvo lwakho ngaphansi ku-comment section. Ungakhohlwa ukulayikha nokusubscribe. Ngiyabonga.